I dobro si u MB Gaming. Jo, Srekna trenutak. I dobrodošli svi u Stefan Gaming. Danas ćemo snimati Minecraft Hangover Games. A bre, šta radiš bre to? Pa snimam. Šta snimaš bre? Pa ako hoćeš snimaš bez od ekrana, aj mrš. Joj bože. Dečko uzeo da snima, ajde skloni se. Dobro svi u MB Gaming, danas ponovo igramo Minecraft, ali ovog puta Hunger Games. Kao i većini čestitam vam srećnu novu godinu. Sljedeće godine se lepo vratite koji sad. Nadam se da ste sinoć pogodili put za svoje kuće. Ako niste, to je onda jedan manji sup i uvi manji. Tako da meni to ne odgovara. Šalim se. Naravno ljudi, bilo je strava za novu godinu. Bilo je super. Baš vas bilo tako. Okej, evo tražimo čestove sad. Tražimo čestove sad. Da imamo da možemo pronaći neki dobar čest sa nekim mačem ili sekirom, koliko da se odbranimo od neprijatelja. Evo tražimo ova kola da vidimo da li ovdje ima čestova. Alo, jaaa. Pa nema veze, evo ovdje možda prođemo, a? Ne možemo. Jel ima ovdje uopšte često? To znam da ide ili ne? Evo tamo jednom čest, a imamo oko svako ovo ne. Ajmo do njega da vidimo da li neko pre nas nije uzeo jednom čest nešto. Opa, ohoho, vidi ti. Vidi ti to. Opa, pa dođi ti kučić. Evo imamo sad i strele i sve. Dobro je baš sve, ali imamo sekiru što je najvažnije. Što će nam evo moći protiv onih ostalih divljaka kad jurna. Okej. Tamo nema nikog. Da li ovdje ne? Ne, imamo čest. Imamo i neko čest u kući. Evo, da si bre. Opa, evo ga mač. To mi trebalo. Tako, obukao sam se, mi nije hladno, na ovu temperaturu minus 20. O, evo još jedan čest. Dođi kočiće. Ohoho. Svi ili želimo sve. O, evo ga. O, jebem ti! What the fuck? Ne! Jao! Dakle u dijamantski mač bre! Lale bre! Au! Ali me ubi dačko. Vidite ga. Sve uvijek ga. I ovaj tim s njim i dijamantski mač. Jaj. Tu nismo imali šanse, pa i ja da sam imao dijamantski mač, tu bi bio još jedan pomoćnik kapitana Koke. Šalim se. Ljudi, bila je ovo kratka epizoda. Nismo imali sreće, vidjeli ste kako nas je porazio onaj lik sa dijamantskim mačom. Možda imamo sreće sljedećeg puta. Ja mislim da je moj brat za to kriv. Da on je upao onako, ja bi bolje krenuo. Šalim se. Dobro, nema veze. Šta da radimo? Sljedećeg puta ću biti bolji. Ja ću naći taj dijamantski mač. I ja ću ubiti istog tog čovjeka koji me ubio. Tako da se vidimo od tad. Sljedećeg puta. Doviđenja, srećna novina svima.